Allah Muhammad amma ila ala ka hera kananye amin ala ka na deme amin ala ka na wasa amin ala ka malo shamo lo ka tarika ka ala ka mbato aka shini kenya be Allah taala be ala madila nama jo mengele wala ba ala ka laba mun nama solo ala bi fenga kumana min gadai wati la wati min gadai ma bulu ma min gadai ala to shige dese kama ala boka akase anaka la ini koso kuma bishuina hagla na manyine ama aram sashula ayo na medugumina bi ama kanyaka dugumina o du to ko kersani samedi temale solo ne nyama kulu sarma mbay wonna na fara nyanga baya muza yala ayo yana ngado majlisi kono fanga jamani rafo kolo ayo sabuka daga sudo kabla kundigi o yera de farla nyanga do bola du wela do bola ko du kono do tay wi bola teruzela do tabaga du wala degere kana fara nyanga baya muza yala shuda anyi majlisi ke du wiyala ka du mobli kono kangunda jege jari soka shambala muka belebele o dane no jege jari su solo amini ngama Allah subhanahu wa ta'ala mbake wodo kozo ka nyere kunjini ala bulu yani abu fodo na ko kata ka bana manye ya ba o mo anjila jege dugo jela isa kuma kaburu so no ye awa rawda ye no ye samola muka belebele ere dama sumi ngono o klibe isa kuma bulu namaro Allah solo andula isa kuma dola anye zigiri da anofe atara ka daile sangi sirimba ko solo sangi din no kala kisi ama ne sangi na ye daile yoromina ni yeshula sangi ka ibaro ka fa alaka jono be sangi yira bo jiga ila ka ko dambe mi men nyugoro ni ma to tegli solo isa hinana aywa chogoli anga jama kulu na chaya ma kelinde chela na min do so ngono ka bo sa mawla dum mo kay awakala ni belebele do dalla ka kiboro ya aywa nyofay unana fa dalema ko wuli ka do aljina kono kala ni asirana suwe ngoro fala ya latiga sa ta ga jige aywa asele jige o ya sura akun bola ka fo ma ni sirifu wirete ma kana do soyi ngono ni mo al ni sirifu bi do ko kana teme ma sabaka o ale tola kala ma kamana gwani ye sabu ni pasalina patel ko ni masorala ka fo wuli ka do ala jina kono o ti fale ne ay tari do ya fama o tuma ala ya latige fa sele jige ako o sien olu ni jama bulu ye nywan zoray sirfi munu ndola o yir o koyle ma o tuma kale ta te ma ka donai aka sugo hafaza Allah insha Allah mu ka dairo ni ma min ndola yi ba aljina na ko furo de ko solo ay do kanya anya kaza mundo tumana nanye siramne ko fe mo aywa tumana nanye siramne solo aywa anya ngula kanya awa karata jamana awa im anana teme jema kana se otmana sandari andumana sandari andumale sandari solo shamo loka kala ne bilibili do o dalen do jiri jala no koroy wacama mi ta jura ita dom asiya min do aywa nyofani mo min na ma jiri jala ngore solo sirifido aywa marabata terga do atoga ko ahmad mahmudu o de da ma jiri jala ngore andala ajura fendo be masonga hoye aywa nyofo nangu nyafa ko nuka gasiye jama ka cha tugumina ni ye biro be fayda di ayrola abika baray nga anya jurali minge noro mi mola kabula ka do anna o ba masa no ta mawma ni be fanga nyini
wal mai ba fa examen ka bi ba ke yini wala me ibna de fu yini jalaka ni ya akabakuru vitini doro ka di examen ke ba ma na tala na jabire mi are re bulu ba se ba ka tora te ko tala me na mu ya fo ma haga be yini be ko ga be kabakuru ngeli da akabakuru di bangwa ko so anyo toyi noro mi mola kaburu kono ga do ambar fulla wakala ya bang solo amolai anyangu na kaika azele kai anjila kai solo duwiye la munge karama bina bu modin ani babina balayira modin olu dolanye andala babina balayira ani karama bina bu jura shamala ka kalandum na ma flami yenyu angano ala ere jati koso alikama jolo vo o kanu ngoso ala yuka alijina sul awa benyo na nyata alijina kono ma tita ma kaso imani tarika to ne miri lala kibita kwa mo ba to are miri mera ka bita kuma abita nyuma ba alijina to ba ko giri to giri ba do holla solo ale giri ba sambe na bi yari ba ko hayya nasrul jariya ngatili bashara وقجل حجرها أنا في الخلق أنا بيومنا ساري أنت البحري نديا أجري يا ركاز ما تشوف بتاعنا زوري أباك بروك لنا ولا بمسيكا زور كابابنا بلا يراني كلامه بينا فوق كانوا تقول كذا ألو تلا وفلك على جلسات بينهم babina balayira ale sosagila karawo bina funye sandan duru solo sandan duru kofe to anda ne karawo bina funna na sosagi utala ukaburu flase no angerefe ana se kaburu de ni bola tumamina uye karawo bina fuga kaburu se ka awa babina fuga babina balayira ka kaburu de walo kata wo be karawo bina futa be wala ya soro adale do solo sandan duru kofe iba ko ka fatula so maina madesha amala bege ne mami ngala sha amala fe ala be ki fe ko solo anyo lu jura aywa chogoli u yedo kanye ka barga fe nama ya fam jura janjabi abe olusi amambe jura janjabi min diga so ko shirana jam sha maula ko jura janjabi ma ako jura janjabi ma tega zawiya marani dalu tibulu jura janjabi awa zawiya no duni ngara sha maula bulu sha malaka ma ko jura janjabi ko ma tega ka zawiya tiye ni dalu tibulu ayo nyufanya sha mala dalu di jura janjabi ma aka hayatu ko no ya ka nyina ma barka mai ko ka tasa alama aka zawiya ni ku zerai ko ku di tete ya pare akye kido ingalifa adenga shona jana shona jamu yeto barakalai o wati do na kala na shiga ya lat mamina wa tra bella biamu ay bajamu alimami wele kanga ta fay andala kile shona jambe sa mala minni afama ala ya kanga tegay Allah ya pamu solo otmana amola tumamina anye yelman siramene fa du do be sirala ko buguturu ayo andana se buguturu anye dogo usanye o kuma o ya so anya nga bago muzan no ye anga do yini bago nye andana ne oluye awa marabata anjila marabata Allahu akbar nga anga nyine marabata tali oni sando tamaka kele solo ayo chogodi kadamunga marabata fiye do de kume nyine fiye ngumi ci korode kaba Allahu akbar marabata e solo nyine fiye mi ngumi o fiye che o che goji yurmuti latu Allahu ya bamwa o bona ay marabata jura ala e angere sega anje fatilu masani do hunkli wolum la jate anyo saka fa marabata ine saka di wolum la anyo defa kelo kele dum sama nyina Allah ka barka nyini nayo made barka ti sorote amula marabata solo anna yirmani Allahu akbar alaga chewda ma yirmani solo yirmani yenta ti yoroye yirmani mi yoroye yirmani kebe yoroye Allahu akbar chogodi to nan jilai ani to rabai baroke no ablaziz li ay baroke nanye mingala barokunda la janye baro noroma ayo kenanye wiyela
shaw mawlaw dem a denzal mo ye wati ka so min gono yen alaka lafiya kana atala so inda le ka jirana portu min go ma dala de bo wato portu kele ma dala so ba jo wala ayafo solo mo ma dolo so ngono ka bo iga nyina ma ya kureti ka so katu ala ka so datu mo ma dolo ngono te ka do katu ambola ka ta chew da rola jiri turla kala na koy o na koy o aljina jardin fana de ya bam solo ambola ni makulu ba olu da me kene ba fana kai abe sha mo lo ka kala nuyi sabu ka daga tumona ni mara kala unana do du awa jamana kono mo ma sha mala ka kala nenye na la be ke ni rodo ni goina ya bela jele mina ka du fara nyanga worola ubo yoro de wole ko zelibe Allah ko zelibe o to sura ka kana ko siza Allah ya ba mutalu fara nyanga yi solo ma chama zebi ala kelinga anyi olu jura ambola isa awa anzola ka silamine ka munda kanya ka jamana ka Allahu akbar anana se du folo mina o du folo to ko konje Allahu akbar ambola konje anana banyubula ayo du bula be silala mina mba okuna ka saruka dono zo minana ka ba dono mina ubina amwele aw munu mi jura le ke ko la dugu joli be nyore ni nyore nje o a fly mbangunye mgoto ado ama sara so ya fama o kuma amola banyula dugu fulai amopa andola na krimisi amola krimisi kuma mina solo anana lagangemu amola lagangemu nge anana kirani amola kirani anana krisigani wode yayi krisigani afwa ta do kelinga ya babu jana kay roy solo babu jane shaw mo law ka to nyoro aka mugadamu fila kumei ya do beni ka sono mugadamu la akele o kele no ka bunya foli nyana e baba ko nyama dorete wo ko be Allahu akbar ma fila kuma sha mala ka mugadamu la solo olu ma dalika haramu du aywa nyofa haramu ma yel dalika ye ujulida mo fila kele ma korombe kele ma file be Allahu akbar solo ni gali ko ma fila la sa aywa ma fila jo wa ta jo kele nga solo ma folo aywa o borom bono shalane ayo amma dalika haramu hadra abaluga halalala solo maflana o babu jana amla kasoya babu jana dalika haramu o de ko sadola ala jono nana fatu atro shamala irabe ayo unana ni shuye ko shamala kaseni shamala akira fila e babu jana ko babu jana shari shuinga babu jana shalla shuga ayo babu jana shalla ka kala ni goroba mun mume ko shamala ka yemi ga bi kama famude Allahu akbar ako so ga daga e rebe keneka e mana shunana e mo sari e babu jana bla ka sari ako chendo niya e nya ko babu jana ka sari ako haramu miskala zarra ko tabba babu jana ko Allahu akbar solo ni cien lega sawye farakaji ulu bi wuli mun zega wuli Allahu akbar tuma anana nyere solo o ka zawiya ko na shuina amma ina ala fe ala ka hera kan nanye ala ka nabane nu horomo babu jane salo andare ajura ko do be ulu kala ane ko wero anga ulu benye de fode ya ba mo andale ajura babu jane jura am sanjama mo am jura lila ga anzele babu jane koro yoro mina ko do be ane ko do ko ka ta do kelinga otuma ni sirai muna amini sirai ndama sanwo san solo debi yan sirai daga bu ko na sirai mo aywa nyofanya so tan bilbil aradala anna bihi ni mami sha malaka wurdi mine ebe ka hamawiyaye ebe ka tijani kaye ma do se ka tijani kaye tanzri bi ta hamawiye ngani sha malaka siramine ebe hamawiya soro ebe tijani ya soro aywa chomodi o ma so tan bilbil aradala anna bihi solo ma fa so tan yera foye doni shuina aywa doni fa ni ko titiri do ebe sa mine ko aywa nyofo sotani yɛrɛ jɔni ye a bɛ sabali dɔɔni an ka ɲɔgɔn lamɛn sotani ye solo dugukolo bɛɛ lajɛlen a walikuntigi o de ye sɔntani belebele ye aladala anabihi sotani fa tɔgɔ a fa tɔgɔ seyidi muhamadu
Sultani batogo abatogo Aisha Arabani Sultani bari togoji Aisha Arabani Sultani bagina hijira samba kele ani sankeme ani sabi durusan miladiya la o benga 1630 ya famu o keleza Sultani fanyumai no ye Seydi Muhammadu ye o ira kunye wali belbele ye jina hukumu labbe buna anove baba Seydi Muhammadu anana bi amna kolo iye ne ko bara amla la make Sultani fa ma fa jina ma ay taka bonguna aka taka gondala aka yoro jena ne sama da jina kola tam da jina ko yezebele ndawla Allahu akbar olu de Sultani bangi ka benen zaima Allahu akbar otuma tuma na ni Sultani sela kala na donye o ya bolo mina katade ma folo min ma ko ga Sultani belbele kala o togoye Maulana Maghruf ibn Afia ya bam Sultani kala ngo folo o togoye Maulana Maghruf ibn Afia o ye kala o ay kala no ko fe o ga kala mo fe ay kala ga Isa bu akazi fe Isa bu akazi ga kala mo fe Sultani kala wero ke ayo ke Maulana Tayyib ibn Muhammad Allahu akbar ay kala no ko fe aywa ko ñu wali belbele tongo o be abena su mo yi ni ya abe fo son talima ko Sheikh Ahmad Tijani ya abena su kabila de Allahu akbar solo bena su ko dablu mo ko yi de aywa to godi aga fo son talima ko Sheikh Ahmad Tijani ya abena su kabila Sheikh Muhammad Tijani o ya abena doye ay kala no ko wulu ko ga kala ngo fe ay kala nga Maghruf ibn Afia fe Maghruf ibn Afia ka kala ngo fe ay kala nga Isa bu akazi fe Isa bu akazi mi ngum to ko awa kibara shufe abega Qur'an kala Allahu akbar sogola fogata jo kele ayo ya bamu o Sultani kalana nunu mulu wati telma kunda suru mono ka jo sharia don ba bilbil u fe anolu kuma na kuma tugo bela ka to atala Allahu akbar o Sultani nale susa awa Maghruf ibn Afia ka kalango be Isa bu akazi ka kalango be o kunye doni o doni do kala kundala manjenya Sultani yo beddo go sadana Allahu akbar mo Sultani bolo mina sa ninga nada fanyuma yuma no Seydi Muhammadu ye ana banyu so nyuma ni no Aisha Arabani o Tijani mi no ya bena so kabla ye aba Aisha Arabani o bobo aina mali tugo kono abi bo karte minna o karte ni tugo ko Tijani o kuma Ahmad tugo ka ja aina mali tugo kono ne Ahmad ko kaba ko ya baro bola ni gali bi ka ko Ahmad dume ko Tijani ko beli ne Allahu akbar o de jela ka ko Sheikh Ahmad Tijani Sheikh ko ra ko chokoroba dume ngudo ala do chokoroba ko do akoro ta ki ko do be ne da ni Sheikh o era sa solo al fuduru de do abe ma aywa nyofani foka ta jo kelenga aywa ni ibe asebe ni ya sebe ko a Sheikh alifu ni bo sama folo o de kora ko aliful malumi Allahu akbar mo mi nongedi ayo ni yaye ma watanjira ma tajira le bado ni kasai Allahu alifu folo mi sama o de alifu malumi ayo lamu mi sama o ko be o illa in kalibi mo mi nusukun ka maga abihina alaka jomna o de lamu yi ya famu yayi mi mala o de ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar ya famu o kuma na awa kafu mi mala no yake ma woro kai wa khaifu bi ukhufillah Allahu akbar yawmi misra alaka haganye ana ma nyonga hagay Allahu akbar shego ireni ayo o ma Sultan bilbil hadal annabi nununga kalango fe Sultan ni dalaka sulu mana ta kala ka doni sa dana ayo nama sega doni sa dana min ma nyini ala ka wal yubilbil bala min sega ne dajul sama ka se alama Allahu akbar solo ode ko so awa shamala ka mo wadam bilbil nunu abela jile kunya alimu da falonye nga shera ka awa kaida ko so ki mana kala tugo ki ga donu yele ki ga da baka shekol murshidu nyini ka ala don chedo nyini e yenche ngi ga da baka ti furtri che bare mo
alkiyama jodo na gwana o bi tega bina ki sama ka bo kati jo alakira ka dala sallallahu alaihi wasallam wa sharrafa wa karrama ya ba o maso tani ni dalaka ka bita kala ka doni shahadana na masiko ke abin ma yin alaka wal yubelbele la be se ga daju sama ka se alama so tani bolu ka dugula solo ane bolu munu yenywanye o ma dama dama to ko fili ko so tani bole ani awa jiliu maulana wa jili o bolu kangranye o kuma misra ane o yenywanye o gindo de dama so tani re gindo de doma o kala ko fe so tani maulana ahmad tawasi ni ahmad tawasi yenywanye o biyo wolu bele o fana kuma misra jamana na wurdi sira kunga o wolu kay mbolo o wurdi sira wele ko tarikatu kalwatiya so tani tarikatu kalwatiya mene ahmad tawasi fe ay kalo woro sigi o ga zawiya kono abin mo kala qur'ana na abu tawsiri abin mo kala figula abu kala maanina fo ta jo kelenga o ka kalango fe anana wolu do kiboro me o wolu ka to ko maulana al muhariz ibn kalabatunusi ani o yenwani o maulana al muhariz ibn kalabatunusi qur'ana ere mi mamulu nato ko tunuji atoko daga o wolu kaynela Allahu akbar wolu kay ga ala don ko so aka qur'ana don ko so o ba ma ba ni qur'ana na tununa tangi ebe borola bisiga ko o mo tunuji qur'ana yi ya to dare la wolu ke to ko maulana al muhariz ibn kalabatunusi Allahu akbar so tani gino lo minona ayre gino lo so tani ma so tani re gino lo dama o ka kala ko fe so tani sheikh abdul abbas ibn ahmad al habibi ay kadri ya wudi min ngolo ayo wati ke o ko fa na wolu do ki woru me wolu ke to ko awa sheikh abdul hasan shazali ayo anya fa sheikh abdul hasan shazali on so tani nywa nyiminge o ye kuma do fo أقول لما ورد عليه سيدنا رضي الله عنه قال له قبل أن يكلمه إنك تدرك المقام قبل هذا السجري أي سلطانية مامنا أقول سكت على ابن أبلا هذا السجري نونا ابن أبلا هذا السجري نونا وكني ولو كان راني ودو وكم مصر وزيد دامه أكلي ولو برا يليكان ya bamu o kula ko so tani mo o ma so tani ani abla hasan sallallahu fana nywaje o kan nywaje ko fe o ni so tani nywaje yoromina awa o so tani blaga ta wolu do fe o wolu ka to ko abu abdullah Allahu akbar ani abu abdullah nywaje o so tani tega blagne tega blag ko ta abu to ka fo allah ya'khudhu bi yadika salasa allah ya'khudhu bi yadika salasa ako ala ke tega blagne ala mo tega blagne na ala ke tega blagne Allahu akbar ni wolu kay ni mo so tani mo ma so tani tabane ani wolu wala nywaje o wolu ka to ko sheikh ibrahim al-masbuli Allahu akbar ani ibrahim masbuli fana nywaje o yegino do dama ayre gino do doma man keleza so tani segi lakana ayra bangi dula no ayna madi Allahu akbar o bena hijra samba kele ani sageme ani sammi woro ni duru sama Allahu akbar ya famu o sageme ni sammi woro ni duru sai patro so tani yera bangi ne solo ashiba sandan duru la o sane so tani fa mani ana banyi mani olu be fatula o sane awa o be fatula kele fo ta jo kele o bena 1945 awa 1700 1745 o bena oma bagni kala 1730 ni fatuli mena 1745 Allahu akbar wa akhra bagni shibe sandan duru Allahu akbar afani banyimani olu be fatula banafe bana min do ko irihul lahmal arabu ba ko banamate Allahu akbar fiye bana Allahu akbar solo koti surati jarabe miso bala maso tani nale ka dula jama kuru girina so tani ka woto ta barka ni ka fe abe boli jamanye aba ko ay bonno fe nde wol yangalo na nyela nde manyimanye ay bonno fe ibada so tani tay ala koy ala kala ko do ne roy no ta jiye bañi ci mamima ni here abe boli ka bo ukoro ka ko ay bonno fe ni ala ko to kade kagele ma so tani wati ko da so tani la bana ka bosa kuma abita
awa ayre kundi alamu aywa nyofani ka bita ayre kundi alamu sultanin na leula annana tunuji annale tunuji walu dobe o yore nay o walu ka to ko amadou samad rahawi o amadou samad rahawi kala walu kundi dobe o lu bolo kala ne ma nani de babolo o ma nani de anolu be nyone nyuma shoni ngane yu Allahu akbar na tanu tin wanye fiu aywa nyofani so tani ya nyini walu kay mulo ababe anuka walu kramwa ila ka nyanye aywa maso tani bolo do amu asanu bo ko di ma walu kay ma ko ga to du ka walu kunigi ma Allahu akbar hidayah folo du kolo sambe son tani yele de abo ale ataka sanuye on da wal misaniye bolo be ma posi kono ka yuba abem sanu nga ka yini biyo cira de bolo be wal nyegano solo nga ala ele be biye fe koy ali ye biye dama ala to segi de o ma so tani sanudi sanu tala de walu kay mamuge atola ka sanu da fa bolo bela to ka ko al mahbubu basa mahbuban al mahbubu basa mahbuban al mahbubu basa mahbuban kala de ka bago ya lala kala ne ngo apangaram ngo ako ala ka jono de bola mangiri bi jamana nakana aka ba fa ke eyi ne ko ala ma awa ima son ini ma shiga nyanye fo an man nani ga sanu bo kana dema ngebe ga minga sanu na o ya onyere ka bago ya Allahu akbar walu kay ngwa ka kala nema akoni ye jiri shumaye amashigi min shumana nene jiri shumaye amashigi min shumana atola ka ngwa ka kala nenye otumana sultani temena fana na setunuji dugu kono aseleye misiri dobe tunuji odo misiri do ko masjidu zaituna Allahu akbar o masjidu zaituna utala sultani bismillah misiri ngora uyi dukele ndama kwa ka mogo kala so tani kuma to mogo kala anana to tunujisa kana kiboro ya dono la shufe afar kolo bela jele yele malenu ka denye Allahu akbar so lo shigo nje chini anjina ngumi to kwa fo wa jamba ulo ka kala new kuna mulla watu watikamba ba ko to kan shugona so lo iba fati la manye ko nabila yusufu ka kira na kan nabi manya akiboro dona ni shugone yo so tani kele kay ka afar golo be nyenyi amma shugol la kale fiyo ay shugo to ay rakono fo ala nana la tige dono la ala ka kino wele ba nana faye fa ka watunu shi du kana Allahu akbar aka ta bisira jamana na yeni wasru ya ju ya danne Allahu akbar ma so tani bilbil anjala annabi so tani wala tunji aya kunna misra jamana ka ana simisira jamana na watu na sultan na baji dafe na bila Musa na Firauna kelega bamina bamin farala flaye na Musa na ka jamata bena abma sultan na obay nafe no ni dai aya to ga wali doye kuma yoro janga sigi meccenga aga ka sigiru ka keke sultan yi kile amo sultan mina sunya na watu bena afula ka wuli ki yo abito ka fa anta mahbubu inda Allah anta mahabubu inda Allah anta mahabubu inda Allah ako makanne alayo alaka makanne alaka makanne unana sinwa ma yuso ko ywana Allahu akbar sultan ga ma ko inna laka hada ko ne makanne alayo iyo to chugodi awa walu kengo sultan ma ako min Allah azza wa jalla Allahu akbar sultan ya ni akola ka to apale to maulana shu madul khabiyu ni wali bele bele bay ani maulana sho modol khabibi yenyo anyi kuma ndola ta akuma de ba ko kale to bay maulana sho modol khabibi so tani ga shugo jigila kono ay shugo mi ga tunuji Allahu akbar odo ko so amba ba amal ma kala no nyena shamal ka kala ne bonfen ala ba ka wol bian la tiga mema ngani presida bi shugo la kale ikene presida to ikono ibina ma do yire ba inni ba fi ko alla kale ni iballa kalo ni abi blasira ngana kala ne yemi duma yebi ni shi zawa kono ne shana yesura wala andala sa sura suru fe mi sagi o to ya tele ibato yire kono o to ma sultani ay shugo la kale mo no kabiunye o pa ma ki yemi ye ko tiendo ne kundo ako ngai bi kile fila ka be ade so tani kile saba ka be ako kile fila ka so tani kile saba ke ko so tuma de la ni ma prese jura le shadi kile saba Allahu akbar
ya famu o kuma ga sha mala yo kile sabani sha mala wo no waya kadama Allahu akbar ni tala waya shi yola ni ka teli ni jurali dabne no go itete ma ko jurali sha de kile sabani e ba fu yo ko zon aywa e ba ko ka ka teshi Allahu akbar na e premier mi kile kile Allahu akbar na e deja mi kile bla tongo na e sabala mi e bi ka wolo ko mo ba ba ja duguma ko ka sila di ma ko kile sabani teshi sabani asadi ni awa so tani ayat le saba ka mo lo kabiu fe mo lo kabiu ku mito ga ni ga wol ya ka ba ko wol ya ko no awa ko mu me ni ma tu do auto so tani ni ga la so tani ku mo o bela jele wala wala anye ayo ma so tani labla so tani ya ku na maga nyamana ka so tani na sim maga seli jeni ngalo kle tani kele adura ka be ma ka be ala musama maga nu ko no atara digi cheminga o to ko maulana ahmad ibn abdul karim muhammad al-yinti Allahu akbar ajigile o de ka so tongo ajigile o ka so o do ya so be maga men ma nyanya che abe maga men wolu ya che abe maga men ko donje abe maga men ala donje ayo o nyega so tani ka yoromina atura ka tama ka dugana na abaka mo wele abe to ka fa hala warisu ilmu wa asrarihi wa anwarihi wa muwadihi hadha warisu ilmu wa asrarihi wa anwarihi wa muwadihi agonega waliya aninga manyuma ya akabere jeli cheta la ba na bide agwe bismillah o kale kere fasigi ba be wala o ba wali ke nga ka barga ni abe sanga ni segi mbo ayo o tushu toro la o dola sokona awa wali ke ya wali ka kana ko karamo akoy ka ba ko ayo ako kuma nyine nza sani sheginye nzigi mi koro malaki barka nyini nzigi maka ne etei ala bini ga mo nyuma ko segne ma ako kamale no be chuanga bi ka bo magribi jamanana baba ke ga nyuma ya cheta bayo ye ga kido be cheta bayo ye ako aga kala nema ako ala ya ke ndai ako atola do ni sida ni ga kwaji obuna wala ga dama jembe bina miyana ako atola do ni sida ni ga parka kasaduma obina do jebe no solo abatula do ni sida nga jirishu obina no jebe na shikashi mana Allahu akbar otuma kala tumamena solo ay awa alatanu ako son tani ma pale la kunjigi maka son tani ma kono ako sabu aleka nga fatu ayo seri jeni ngalo kilim wan wolo mula tongo apale kunyanyi ni alafe abeto ko son tani noroyi fo son tani ka ale ko ni ngale seri Allahu akbar otumana ko ngani ala ya kanu barakela ale debe ya so tani ki hagri to adena Allahu akbar ya fam tongo solo so tani yo ka tola ayo aron kay na fatu tumamina no ahmad ibn abdul karim muhammad al-yindi afatu le ka basel je ngalo kile mon wolo mulama so tani ya ashuko niga salaka ka jina yake ko kala tumamina so tani ya ademine ka ta ma ko na ya de o yu para na kele fila saba don be no andro ala robe Allahu akbar ndela afo ta jo kele nga so lo ko de bi ni yu ku akotola abi ko robe adra o fɛn bɛ yen ayo anyo fanya maa se ka mɔgɔ dan ne kala mɔgɔ ka kalan kɔnɔ ayi fɛn bɛ yen fo ka fɛn Allahu akbar fo ka taa jɔ kelen kan o kɛra tuma na so tan ne tɛmɛna a nana mali nɛ Allahu akbar a wali fɛn min dɔrɔn mali nɛ o wali o ka tɔgɔ ko samamu o de so tan ne don kaliwala tile saba Allahu akbar de so tan ne don la kaliwala tile saba in kɔnɔna na a mɔgɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira y'a yɛrɛ jira so tan ne na k'a kala waliya dɔnniw na k'a fa den fa min kɔnɔ Allahu akbar kile saba dabala mu samamu yi so tani ko kaliwala a y'a sɔrɔ ale kun di fɛn o fɛn na so tani a bɛɛ dɔn Allahu akbar o tuma u sɔrɔla ka sira di san tani ma k'a kana magribi jamana na o tuma so tani nana makasa o ye nani filanan ye a bɛna tawafu ifada kɛ k'a mɛ da tawafu a bɛna k'ale kaba la Allahu akbar so tani y'a to k'a mɛ da tawafu de la ala ka gindo wele b'a so tani wele a ko ahamada a ko i bɛ segin ayo e bɛ taa i faso la i ka fatigiw kunkɔrɔw ala bɛna olu k'i ye Allahu akbar i y'a faamu ayo solo a tɛ don kuma a ka jɔn bɛɛ tuma dɔ la yɛrɛ ni i b'a fɛ ka atifu n'a b'a fɛ a b'a fɛ ka gɛrɛ i la n'i bɛ wurudi la dibi la i bɛ kɔlɔsi jigili min kɛ kaba i bɛ to ka mankan min yɛrɛ kɔfɛ ko wara n'i y'i bolo jɔ a yɛrɛ b'a bolo jɔ n'i mɛ ka maa jɛra kɛrɛ i bɛ boli ka bɔ atifu mankan don
ni tolala ibina tola kano ke ibi fenye ya famu masutani tawafu ifada kono atifu kwa makaka sekana maga awa yani afasula no magribi jomana yi pa ka fadu ngolo be olubina kai masutani natosa ni volume ni sira nyo sira la o ma da ma to fili ni an sheko be anu nyoni Allahu akbar an sheko Jalaluddin Suyuti anu nyoni an sheko Godogo anu nyoni an sheko Ali Harajimu anu nyoni Maulana Sheko Ibrahim Dakani anu nyoni nunu nya na tawye man na de wala sa sultan sola kata fasu abola fasu wala ni kata tilimisana abole tilimisana atala Abu Samamuna atale Abu Samamuna umma sultan bilbil arajala anna bihi ala kira sola ka ila ya sultan na sultan ya ala kira na kulo nyegli filai ka soro suno ke wa atro akuni wurdi islamu no mine o wurdi kelo kele sultan yo wurdu bela kele ke foka se asura tuya agema Allahu akbar suratu mi wurdi kono mo fiya solo ma mi wurdi mine abi sanda ngo sanda ngono doji ma daliga soma lazim sarakli ma fe Allahu akbar doji ma daliga wala fa lazim sarak dogla ma fe iba be ka wati la toy ni sanda na ko la abu fole ma ko suratu wurdi Allahu akbar le suratu yi so tani ki wurdi ke abul ngane fa ka misaya iba fa ka akan kalashi foka bolgon ne kun kelgele wala si jurubi yuru mi ngaka ya famu ala ta sura ka ire gida son tanina troka angati ya wudi nama astaghfirullah ayo dama ka haga fwai ka salatu ala nabi o dama ka haga fwai sulumun ando haga fo agata tamma jiuna atayro kaja dogana ti pro ka sohono ka soro amma fwa yake ne ma ko a haga fwai na tigi mo bo hagala ana se wudi tu mo na haga fwai ya famu kuma ayini nama tumana akama ihzam hadhihi al-ahada ata maula ilayka akai pro lahiduka lahidu minna yodima fala ki korda ka se yorola yoro minno latge mima kuma so tani ay sanani kaniga sanani na dafa alaka sallallahu alaihi wasallam alabanaka umma la ilaha illallah la ilaha illallah alabanaka odi so tani ma ko faraka odi lazimi odi bamulu anga lazimi ni lama ko masutani ko ya sultani sa ayra ko hebe goleno salatu do bakon Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tajil jami salawati ahlal mahabbatika ila akhir ayat kase ayat labana ni salatu abane salatu na ko de mami ni ngala shekele do be ko yaman azhar jamila ko shiro ma shef ba woro o de ben shekele woro o yaman azhar jamila ere ngoso iko titiri do ni mami yaman azhar jamila kala meleke uchaya jate obidima barajila ni mame yama za jamila kala baji jugoro fem olu chaya obidima barajila ni mame yama za jamila kala ko du kolo sabe cheche kisem numaga o hage ala bodima barajila o konga ko o sigoro machien awa baworo o be salatu tajil jamil salawati ko maso tani tula na ya wati ga yamana zai jamila kala abu wati ga salatu tajil jamil salawati kala ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira na banganye ka ka meto ka ga salatu al-fatih ma ogoli ga bi salatu al-fatih ma ogoli so tani go ala kira ma ko fa mala na biya ako ala ka ciba ni go ga nunu mula ga salatu al-fatih ke nanya ka min muzurana Allahu akbar o kuma salatu al-fatih sa solo ibina na fa do doya yayi mu wada mu badi mu ga da mu ka dili ne daga stabilisateur ka salatu al-fatih noro qur'ana na da mo ma mun ti pro salatu al-fatih reka ina ba kala no ma wulu to na wula so ma ka so luzulu ti bolala iti samla so ala noro bi fa fo ta do gele na ya ba mu o kuma na ala kala ko san tan bere ma ala jala annabi solo agoni mami salatu al-fatih kala ni ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa ako ala taala bin meleka ba ke no woro ala ko nda ko o fokaina
ne ko wal khatim lima sabaqa malaka baka maworo ala boda o wana nasir lil haqq bil haqq malaka baka maworo wa hakaza nyaado ko iya fa muzida fogo kele malaka baka maworo aba bane o malaka baka maworo Allah subhanahu wa ta'ala be kabam baka maworo ke malaka ngelo keleme o mele o kaman baka maworo ngelo kele o fara turale no shi baka maworo ni ko Allah musa ala sidna muhammad al-fatih ma ogoli ni o foyoro mina al ni jate de bitti ga wana kuma o mele kan nunu ako Allah subhanahu wa ta'ala bo yamro ku gatu kunu bi marga zali fuhum wal maani noro do ga ala fe o ko he do mele kan nunu ta noni ke wala o noni de bi marga zali fuhum wal maani wa nurul lakwani المتكونة الأدمي زايب الأقرباني الله أكبر يا فما سلو جاتو كمالي كلام ورننا ما تاما أبو صاحب الحق الأقرباني أيوة الأقرباني كده الله أكبر صاحب الحق كنجي إمام الأقرباني من يتشفي أرباني من أربوي أو نقول الأقرباني وكرا كنجي نقول الأقرباني من أربوي نلا نرانا دون الله بتماغوي صاحب الحق رباني ما إباي جاتل كمال كلامنا تمام أبو صاحب الحق لك رباني لا وكلا لك رباني صاحب الحق رباني صاحب الحق جنوب ما أركلا رباني يمي عربية البرك لستاي بموزون الأربعي على كلا بركة جنوب منا من قال دلو يدمو يدلو ترى الأربعي مال أتي لكل متعد من الظهور والأواني على كلا نورو منو ولا دخول سامع ومن على ما دوم بكا تاما دخول سامع نو نوري دخول يرسلك سبتي نالا كلا نوري سبت دخول نالك بكا dukulu dame mana faraba minga o fara dame mana mishimi zambe mishimi dame mana zemjo me fara wereka o fara dame diga minga o diga to de ko nun wal kalami wa ma yasituruna ma anta bi amati rabbika bima jununin wa inna laka la ajran ghayru mamnunin aywa nyofo solo muna faida na dima ya aywa nyofo ni kala ko so dagala ni bina dumuni ke ni jega bala iba ko bismillahir nun Allahu akbar solo alni kolo bene dabona ma ala do kolo farano ha bijigi ati ko no mina fiyo ya fama o kuma ni mekele ko be do kolo masika sabati ala sura ka mele ko bula kana usura ka tama do kolo sambe ka ala kila to ko do kolo fa be o usina tama na nyu anzino ga muhammadun do kolo sura ka sabati ya fam o masotan belebele alala annabi wurdi ndila mani bitola amana sotan ga masala amana kundala sunya ya sa amma ko ka dola aka se dola la sotan ka kibaroya solo bishu na tawo ya fama o masotan belebele jaro ay sawali dinde ko so chama ba ko bale wal mam ye jaray masala ko no businga baraka ko jara ya fama solo sotan belebele alala annabi ay sabisi ayo balo Allahu akbar sotan ye denga filaso denga kelen to ko Sayyidul Muhammad Habib denga kelen do Sayyidul Muhammad Habib denga filan ala kira bako sallallahu alaihi wasallam ko sotan ka hagle to dem laina ayu ka sangayata ne min shi sala samina ni ma awa ala taala bina noro bu ka ka do ta ta taala Allahu akbar ya ba o masul tare bina so sari wadi bina so tare bina ba ko na le fatula ko so mo lo gali bi sari aleka Allahu akbar ye woli ko ko ayo so tare so sari la ka do mo lo gali tala halo woro du tala Allahu akbar ye woli yewa ay wali fulani bada wali baye adama de munu na le kanga ga sababu ye ko ka aljina denye ne wali nye dare ka ikarka shi to ni wala bodo Allahu akbar o ni mo chala jamana minda ka jamana awa same koso ati soga awele ka faranga ka fo ay ta ka bole ka jamana aw ta do yi o tumana ala bi dunya do dama bo dunya yinge na yo dunya yinge munu ni bala o lubi toyi munu ni talo bitaw yele maka bro ale ma ko ayta Allahu akbar so tarif no mo wa so bada ko na le so sagla do mo go mo gali ba le sen Allahu akbar
so tani fatu kuma ya so tala kalo woro du tala o munu ni do so tani ga jamana olu ko ko ma ne se ka fo so tani ko mo lo gali ba ne seni so tani so te kuma ya so te du yere la kabako o do ma me zala son tani ka o to maulana sheikh ibrahim dakali Allah ko de sa son tani ka jama kulu to sella o ko be so ya ta bere mina barka ni ko so ya kari ka mi saya ka ni nywana ka barka ni na ki amana so ba kele ma se ko jona na do ni ngobul ko ta to kele ayo angata ya solo ma so tani ka to boroya ni oye amma ina ala be ala ka na bana horomo ala ka na bana horomo ko ma on islami ngasa no tarika to tijani hamawiyai so tani bina so sa wati mina ay gido di so tara tirisani ma ayo anyofo de ba de so tara tirisani ma do mina ay wasu nwanya ke ako jiela ba ako midi mina ka be gwari so tara ka sisira ne da Allahu akbar o gido goyo ando fanya fole ya fama masota tirisani gido indila umma o fana gido o baraka ala kalbaka so so mo da kalci wali angara so mo law nyini so kuna kuna ja fendi o ma sangala fana kuna ja fendi jo kuna ni umma o ya awni Allahu akbar na bala ke wuli mine ye kuna ja de me ngani ya ko mo ko kata kunda la kuna ja mine o ko ja umma o ko sa abu fo ke wuli mine no ta kuna ja fendi do ni ya mine ye kuna ja ma ame majlisi do ni kasa ka sida kelenge ame do ka ala mahere kala nani ala ma na demana kira bay frama ko so salli ala rasul la ilaha illallah